Umay kayon kakabsat, tagkanta tayo iti long distance nga ayat. Kumusta ka kadi itanbyag ko, siya kadi pa te malaglagip mo. Siyak man bilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara papin. Jak dito'y awan pagdanagan, kasasaritak dayto'y ladawang. Ket kadawag mo telepono'y sut denget, dayto'y barukong ko. Nagrigaten long distance ngayat, itten na tiliw ken panas. Naginat di oras ngaglabas, gapud karayo adi maipapas. Alawen agan anus tawbiag ko, idayal mo dayta telepono. Rantayan ta tisega ken sugno, tasiksikalat inayayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad, kasla sidek ka latakan niya. Taday tatimek mo numang ega kumanayen tungu aliw-liwa. Tay din tugot ko at sa pata, hindi ko takawanti mulit na. Ipuso no gaya maulila dadamit, iliw na kensiga. Nagrigaten long distance ngayat, itten na tiliw ken panas. Naginat di oras ngaglabas, gapud karayo adi maipapas. Alawen agan anus tawbiag ko, idayal mo dayta telepono. Rangtayan ta tisega ken sugno, tasiksikalat inayayat ko. Nagrigaten long distance ngayat, itten na tiliw ken panas. Naginat di oras aglabas, gapud karayo adi maipapas. Alawen agan anus tawbiag ko, idayal mo dayta telepono. Rantayan ta tisega ken sugno, tasiksikalat inayayat ko. Tasiksikalat